C'est que mtu akiperse Bukavu na perse dunia mzima. Ila system mwenye iko sai mwenye jini inaweza kuwa ni mimi ndio minasaidia ile jini fike pale. Mwenye anatoka Bukavu anaenda Goma ni kuogopa kupambana, ni kuogopa battle. C'est qu'il y en a qui est là, c'est facile. Na huku tenre kwa moto mzee. Ndaambia wasanii ke vile maturu ya kutoka kwenda kuenregistrer fasi nyingine, kufanya kazi fasi nyingine. Ba peut-être kufata ya mwisho rajou tushazoea ya mwisho. Na Rajul Malik ni msanii mwenye bamwa walikuwa wanamuita fisi eneo. Alors ile jina Rajul inatokana kwanza na Malik Business na Mipeti. Ya Minjo Malik. Alors kila msanii mwenye alikuwa anaingia Malik Business ikuwe Macford alikuwa ni Macford naye namsema comprendre keshi. Alors ilikuwa Macford alikuwa Ford Malik. Kila kuna habari tulisikia kwamba kuna project zenye wanakutumiaka Goma wewe pekee una edit huko, hivi ni habari za kweli ama? Na haiko Goma tu. Ndeza sema mudunia mzima. Huko muziki zenye zinasikilikana mais hakuna muziki ya bien. Muziki haziongee na nafsi. Muziki hazina dans musique est spirituel quoi. On a ce qu'il y a musique, c'est juste une musique. Moi le chanteur alimba na yo aimba rapper les rappeurs na yo rapper. Alors, ni moment ya kurudia tena kufanya muziki parce que je suis là. Mina kurudia mutere yangu am the king am the Malik am the Lord kabisa. Ya ni kuzungumzia, kuongelea, kurudia yetu mu industry. Yani mko mmeshapotea ama mko? Hatukupotea, me na shughuli za kimaisha ndugu yangu ni mingi sana na ndule ya kwetu haikuwa ina permettre, alors tukadecide kuingia kwanza mbingine just tutarudia mzuri. Yana nini lipelekea kwanza mnaacha na nini napelekea tena mnarudia na tofauti gani mtatia tangu zamani na leo? Barakia depuis zamani. Niko na artiste trop ya kule wenye wanani contact aka, wenye mina saidia kazi zabo, wenye batro sana. Enye lipelekea kwanza tunafanya pause. Ndeza sema nilikuwa naita retraite spirituelle. Unaona? Mimi nilikuwa naita. C'est kujipanga kwanza kukila kitu. Ya, na kutengeneza mazingira aussi. Juu tulikuwa tunafanya vitu mukishua sana, mukirafiki sana au nenye tupoteza ni ile kupenda kujua hii kitu yenye tuko nafanya. Hii industry tuko wao kabisa. Il faut tuielewe. Leo nisikuwe producer, mimi natengeneza msanii, nafanya nini na nijilimite pale no. Il faut niue hii kazi niko nafanya niichue mzuri. À la base Malik Business haikuwa label. Tusidanganyane, Malik Business haikuwa label. Malik Business ilikuwa niseme ni centre au entreprise fulani hivi ya ba jeune benye walikuwa wanajidebrouiller. Ba jeune walikuwa wanajidebrouiller na studio ilikuwa. Studio sema studio walikuwa wanayua studio, ukienda ku studio naambia mtu mimi nenda kwa Uncle Sunzi. Japo ni ile moyo. Na sasa hivi studio na mbona zindua inaitwaje? Na toa address kamili ambayo msanii akitafuta ataipata mara moja. Studio jina ni ile tu, entreprise ni ile tu, Malik Business. Malik Business. Inapatikana wapi? Kopera fasi gani? Tuko kukopera ya zamani. Pembeni ya Dallas. Leo basanii biko nakimbia Bukavu. Banaenda record Goma. Kama mshaona dia. Mimi niko nasikia za mingi, nasikia ziko hapo nani ya kutoka Goma. Hivi unadhani kama Bukavu hayajua tengeneza beat? Au Bukavu ndio mwapandishia bei? Nini kinaweza kuwa kinatuma wasanii kuna kimbia Bukavu banda record Goma? Mwenye anatoka Bukavu anaenda Goma ni kuogopa kupambana, ni kuogopa battle. C'est qu'il y en a qui est là, c'est facile. Na huku tenre kwa moto mzee. C'est que mtu akiperse Bukavu ana perse dunia mzima. Contrairement ukienda fasi nyingine c'est facile. Bukavu kwa matalent ya trop, alors elle est complexe. Ya kujua ke hivi vitu ziko hapa. Hakuna mtu ataniona. Habari tulisikia kwamba kuna project zenye wanakutumiaka Goma wewe pekee una edit huko, hivi ni habari za kweli ama? Na haiko Goma tu. Ndeza sema mudunia mzima. Huko muziki zenye zinasikilikana mais hakuna muziki ya bien. Muziki haziongee na nafsi. Muziki hazina dans musique est spirituel quoi. On a ce qu'il y a musique, c'est juste une musique. Moi le chanteur alimba na yo aimba rapper les rappeurs na yo rapper. Alors, ni moment ya kurudia tena kufanya muziki parce que je suis là. Mina kurudia mutere yangu am the king am the Malik am the
Yeah, I'm the genius. I'm the genius. Tofauti ya mingi juu minjo minafaa Bukavu sai. Kila artiste mwenye iko sai mwenye jini neza kuwa ni minjo minasaidia ile jini fike pa. Sai kote Afrobeat Bukavu tuko naona Rajul Malik. Ni kizazi yetu. Kote rap tuko na Real Home kizazi yetu. 12 Bull kizazi yetu. Bubble Nigga kizazi yetu. Afade Police kizazi yetu. Sema siyo kistara. Kugishi unasema Rajul hapo unawaza kidogo kulingana na jina ambayo anakuwa nao na jina yenu. Yaani hiyo Malik ya Rajul nakuwa ni lebo ndo anabeba ama ni jina yake ya kizazi? Yeah. Rajul Malik ni moya baadhi ya artiste wenye Malik business hatukuwa na jilimite toujours mu muziki. Ilikuwa ni famille. Tulikuwa nasaidiana kimaisha, kila kitu. Na Rajul Malik ni msanii wenye bamwa walikuwa wanamuita fisi eneo. Alors ile jina Rajul inatokana kwanza na Malik business na mi peke. Ya minjo Malik. Alors kila msanii mwenye alikuwa anaingia Malik business, ikuwe Macford alikuwa ni Macford naye namsema kompata keshi. Alors ilikuwa Macford alikuwa Ford Malik. Kila mwimbaji alikuwa na bebele Malik. Na ala base jina ya Rajul ni Kiarabu, inamaanisha kijana. Siki kijana mfalme Rajul Malik. Long time Bukavu hakuna muziki ya bien. Huko muziki zenye zinasikilikana mais hakuna muziki ya bien. Muziki haziongee na nafsi. Muziki hazina donc muziki haziko spirituel quoi. Unasikia musique, c'est juste une musique. Le chanteur alimba na yo aimba, rapper na yo rapper. Alors, ni moment ya kurudia tena kufanya muziki parce que je suis là. Mina rudia mutere yangu, I'm the king, I'm the Malik. Kupote yangu Bukavu, sikupotea Bukavu. Na ba artiste bana savait ni voyage. Bon, mina voyage ka sana trop. Mina voyage ka trop kwanza visa ishayala. Kurudia yangu Bukavu ndaambia basanike vile maturu ya kutoka kwenda kwa enregistrer fasi nyingine, kufanya kazi fasi nyingine. Peut-être kufata ya mwisho rajoutu shazo ya mwisho banafanya vitu kufanana na juu muziki yao zote ni moya tu. Hakuna creativity, hakuna kitu ya mpya, hakuna ni bimoya. Alors bote wanapita mwa ile njia moya ya kufanana juu ni vitu kishakuwa vingi ya kufanana ni pirate. So kazi za tulianza fanya ma hits na Bukavu ya nani benzetu kule wenzenu wa nani watu wa Goma na bayakuwa tulianza fa hits, tulitengeneza ngoma za mingi sana zilitoka na zilisumbua kwabo. Tulitengeneza ngoma za mingi sana zenye zinaendelea nafanya mzuri mpaka sai. Alors msanii ukikuwa na complexe ya kuyua kuko quelque chose yenye watakuongezea kule de trompe-toi puisque tu as tout ici. Kila kitu iko hapa na je suis de retour. Tutatengeneza muziki za kushinda tulifanyaka. Barakia depuis zaman. Niko na artiste trop ya kule wenye wanani contact aka, wenye mina saidia kazi zabo, wenye batro sana. Kuna habari tulisikia kwamba kuna project zenye wanakutumiaka Goma wewe pekee una edit huko, hivi ni habari za kweli ama? Na iko Goma tu. Ndeza sema dunia mzima parce que dunia mzima. Dunia mzima mafasi za mingi South Africa, Nigeria, même na Paris niko na ba rapper, ba chanteur, ba nani benye mina fana bo mabulo.